Yes, ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tukaba dukomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru atandukanye ndetse harimo n'aya ngaya tugiye kukugezaho muri aka kanya. Ati dushobora kohereza abasirikare 1000 kugira ngo batabare umunyarwanda umwe. General Mubarakh Muganga no magambo yiwe rero umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda CDS Mubarakh Muganga yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zishobora kohereza abasirikare bagera ku 1000 ku rugamba kugira ngo zirinde ubuzima bw'umunyarwanda umwe kuko ubuzima bw'umuturage ari ingenzi cyane kurusha ibindi. General Muganga yabivuze ku wa mbere ubwo yatangizaga gahunda ya Defense and Security Citizen Outreach Program 2026 DCSO P26 mu karere ka Gatsibo District. Mu magambo yiwe yagize ati umunyarwanda ni uw'agaciro gakomeye, ibintu byose dukora tubikora tugamije inyungu z'abaturage. Kugira ngo mubyumve neza, dushobora kohereza abasirikare bagera ku 1000 ku rugamba kugira ngo umunyarwanda umwe abeho. Iyi gahunda itegurwa n'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force ku bufatanye na polisi y'u Rwanda, Rwanda National Police, igamije kwegera abaturage no kubafasha mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza. DSCOP 26 izamara amezi 3 kandi iri mu bikorwa bitegura kwizihiza umunsi wo kwibohora day ku nshuro ya 32 wizihizwa buri mwaka ku wa 4 Nyakanga. General Muganga yasobanuye ko umutekano nyakuri utagarukira ku kurinda igihugu ibitero byo hanze gusa, ahubwo unareba imibereho myiza y'abaturage. Mu yandi magambo yagize ati ntushobora kuvuga ko ufite umutekano niba urarushonje. Yasabye abaturage gukomeza gukorera hamwe binyuze mu makoperative, kubungabunga ibidukikije no gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo amahoro n'iterambere birambye bikomeze mu gihugu biyobowe na Perezida Paul Kagame. Ngira ngo rero twihuse cyane n'ubundi duhite ko dujya kuri iyi nkuru n'ubundi aho Perezida Kagame yitabiriye inama ku ngufu za nucléaire mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'uko n'ubundi muri buze kugenda mubibona mu mashusho turi kugenda tubagezaho. Ni inama n'ubundi yitabiriye kuri uyu munsi. Nk'uko rero aya makuru abivuga, ni Perezida Paul Kagame n'itsinda ry'abahagarariye urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu za atomic RAB bari mu Bufaransa, aho bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku guteza imbere ingufu za nucléaire zifashwa mu bikorwa bya gisivile. Iyi nama yabaye kuri uyu wa 10 Werurwe 2026, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga, inzego z'imari, abahagarariye inganda zitunganya ingufu za nucléaire n'abahanga muri izi ngufu. Barebera hamwe uruhare zagira mu gukemura ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi muke n'imihindagurikire y'ikirere. Twihuse cyane rero, ubu ingufu za nucléaire zitanga 10% by'umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa ku isi. Umuryango mpuzamahanga ubona ikoreshwa ry'izi ngufu nk'igisubizo kirambye by'ubuke bw'umuriro kandi rero kidahumanya ikirere. Mu nama y'umuryango w'abibumbye yiga ku guhangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere n'ingaruka zacyo, yabereye mu mujyi wa Belém muri Brazil, wabereye mu mujyi wa Belém muri Brazil mu Gushyingo 2025. U Rwanda rwiyunze ku bindi bihugu 32 byihariye ndetse byihaye intego yo kuzaba byarakubye 3 ingufu za nucléaire muri 2050. Umukuru w'igihugu yitabiriye inama nyuma y'aho itsinda ry'impuguke zo mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucléaire
EA rigiriye uruzinduko mu Rwanda hagati ya tariki ya 2 n'iya 9 Werurwe rigamije kureba niba rwujuje ibisabwa ku buryo rwakubaka inganda zitunganya izi ngufu. Umuyobozi mukuru wa RAEB Dr Ndahayo Fidel yatangaje ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu nzego zirimo ubuvuzi, hafungurwa n'ishami ry'amasomo ya kaminuza ritanga ubumenyi kuri izi ngufu. Mu cyumweru gishize Dr Ndahayo yasobanuye ko u Rwanda rwakoze isuzuma ry'ibanze rutoranya abantu hashobora kubakwa inganda nto zizajya zitunganya ingufu za nucleaire, kandi ko mu ntangiriro z'imyaka ya 2030 biteganyijwe ko uruganda rwa mbere ruzaba rwamaze kubakwa. Dr Ndahayo kandi yasobanuye ko yakozwe isuzuma ryihariye ndetse ry'ibanze rigamije kureba niba imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi ihari ishobora gutwara umuriro uzatunganywa n'inganda nto za nucleaire zizubakwa mu Rwanda. U Rwanda rufite intego yo gutunganya ingufu z'amashanyarazi za megawati zirenga 3,000 zivuye kuri megawati 447 zihari ubu. Rwasanze rero kugira ngo ibyo bishoboke ari ngombwa kubaka inganda nto zitunganya ingufu za nucleaire kuko arizo zitwara ubutaka buto ntizangize ikirere kandi zigatanga ingufu nyinshi. Dusoza rero iyi nkuru, isesengura ryakozwe ryagaragaje ko kubaka uruganda rutunganya ingufu za nucleaire bizatwara u Rwanda amafaranga ari hagati ya miliyari 5 n'esheshatu z'amadolari. RAEB isobanura ko kugira ngo bigerweho bizasaba ubufatanye hagati ya leta n'abikorera. Kugeza ubu Afurika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi cyo muri Afurika gifite uruganda rutunganya ingufu za nucleaire, ariko n'ibindi byarakangutse kuva tariki ya 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi 2026 i Kigali hazabera inama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'izi ingufu. Ngira ngo nkuko rero muri kugenda mubibona mu mashusho twabakiriye kuri screen, ngira ngo mbagezeho n'ubundi iri jambo rya Perezida wa Repubulika yagiriye mu Bufaransa, kubera ko ryamaze kutugeraho hano muri studio zacu. I thank President Macron for bringing us together for this important and timely summit. Rwanda aims to be a high-income country by 2050. That requires abundant electricity, and that is why we have decided to make nuclear central to our strategy. It will diversify our energy mix while providing the stability required for industrial growth and long-term transformation. Achieving this requires strong institutions, sound regulation, and an educated workforce, and that is the foundation Rwanda is building.